Unelokishi lapha ePretoria eTshwane balibika ukuthi kuse Soshanguve kunetive leti ngu4 lekuhlala lapha kokuqala nje baze bathi isoshanguve lo Sotho Besuthu la Shangani la Nguni Venda Soshanguve nakho kunjalo ke Enza ukuthi hayi mina bengingawazi uSoshanguve ukuthi umeleni kodwa ke nanguMadala la Madala ngwana Madala uMadala ke lana uyachaza ukuthi ke uSoshanguve umeleni uyabala kuxuba isiSuthu uyabala amaVenda kanjalo namaNguni nganza kwethu uyabona phela ke kuthiwa indlela ibuzwa kwabadala mbona baba uthi unjani ekhanda umpunga ngeke aqamba amanga nganza kwethu ke thina uPaula kakho sihlangana kwi-comment section sizwe ukuthi wena uyavumelana naye noma uyaphikisana noma omunye ukuthi ke phela ke asazi ke kubantu bangakhona eSoshanguve ukuthi bona bayazi njengoba eyibeka yini kodwa ke asihlangane kwi-comment section siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.